Assalomu alaykum, hurmatli Uzak News kanalının görüşçülері. Muna bugün hazır biz Taşkömür şahrındayız. Taşkömür şahrının Borbolunda turabız. Bu yerde Dastan деген magazinler var ekan. Biz hazır akça almashtirib balalarымен tanışып o'tamiz. Sizler like basıp qo'llab qo'ysangizdar, atayin Taşkömürge kelib dele tartib o'tamiz kurs balalarini. Buna bank kompanyon 80 jarımga 125 ga rubl. Bayt Şum banka. Ол жақта доллар түшүп тұр. 79 жарымга. Кен рубль болса 125. Керемет банк. Достор, бізге лайк басып қойыңыздар, жана катталууну унутпаңыз. Taşkömürden barыңыздарга ассаламу алейкум.